cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Первый вариант решения конфликта – это отъехать назад вправо и пропустить встречный автомобиль. Делать это нужно аккуратно и не торопясь. Второй вариант, когда вам назад уже не отъехать, но есть место справа между припаркованными автомобилями. И необходимо также, не торопясь, спокойно туда заехать и освободить место встречному автомобилю. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Съезжающий с дороги имеет преимущество, выезжающий не имеет. Допустим, вы не заметили автомобиль, который подъезжает к проезду, и уже повернули, но встречный автомобиль уверенно въехал и движется на вас. Остановитесь. Включили заднюю передачечку и отъехали назад, до того места, где возможен разъезд.